Amaiga mange mwancho morigereria andonsi asore mbiyamana sawa choregeta sini kigekego giensoko TV ase obutkoboiga wa mirongo ibere ase omotinyo 12 mwaka bwechiri bobere mirongo ibere na isano nchenkuru kwa Clinton Ndigi ase njira bene na kwariganiria semesa ya Amayia ensoko Ensa Eyemo tonyara kubato gusanga na kumanyana ria ya aenekiwe hase ritukeriga rie sabata sabari kibaito bamangana baenekire bunanko ya sangereri bare ase njira ire engia kurondonsi asore karibu sana na bari bagotubwatia sensemo ye mitandao Facebook na YouTube na Ensoko TV bosa ase mitandao yane una Clinton Ndigi aseri bagaria bakombwata cia kurwa ase studio ya kabere twagosabiro karanso ko bena into kurbono oikomwerio hase karibu na emesa ya Amayia ensoko Ensa Eyemo botuko bwarero achakira bono Karibu sana mwanjo murigeria nabono butuko bwarero tugochaka no roboti rokubwatia hase abanyagitari abateresa bagwasereirie gochakonekia homogirobo gochakira ritukuria Jumatatu chitariki 23 chumutionyoiga onye eizara yobochanu terigo chiakonekia kubeka ese ya soko igwana okuba enegetie kubeka asamatuko amakego aetire nigo bono batebire kurobekana okukwabo hense ya Kenya engimani gokorache gochaka ritukuria Jumatatu ariko korache koneki wase chinyagitari au chi serikali chechi county na boigo chinyagitari chiri chia serikali. But to our surprise, after completing this negotiation with the Minister of Health for the last 3 months, the Minister for Health, that is Honorable Duale, has not been able to be available to be able to put out to append his signature on the same document. So the matter that is making us to be able to delay is just the absence of the signature of Waziri. So as we approach this day, because today we are just remaining with 4 days to the day that our national-wide strike will be beginning, we want to ask the Minister for Health, that is Honorable Duale, and his team to be able to come on the table and so that they can be able to at least make the strike not to be able to proceed. That we gave 21 days with the expectation that if there is goodwill from the employer, they will call us, we sit down, sign the CBA with the Minister of Health and also finalize the CBA with the Council of Governors or even agree otherwise by virtue of on how to address our grievances. Because that has not happened and we now have less than 7 days remaining. We must make it very clear that on 23rd at night, Mugomo itaanza. We will start a national strike that will affect all county government hospital and all national referral hospitals. Comrades, power! Power! Solidarity! Forever! Solidarity! Forever! Viva Matabibu, viva! Viva! Viva Matabibu, viva! Viva! Toska bosio mwanchomo rigereria hekiombe kigetendrete hobo rigereria bwa machiko no bosombi ase chipara au kya NTSA niko bono kenegetie bunyabyo botindo botkobogo kerarero hase para enene hekurwa somucho Nairobi ochiario okisi akoragwa no motendere bw'ikiombe kyo hasoro sagia rwa South Nyanza Adonadawo niko bono banegetie kobeka byare gati yabarundi chipigipigi na boigo chigari ababere bakwenekia hobo tumekyo bobe bwe emiroberio yokobwata machiko ase chipara enigare bunenchera Eyemo yokwenekia buna chinga kechiga abana inchi ao bagendrete kwenekia hesabari yabo kwirananka gocha gochengero moyiga bwesu gukuna kwariga ni omwako moya nigo bono motendio yubwe kiombe kente sia tabiri nigo barache kwenekia emiroberiga na kwenekia buna bana inchi ngo ikabare chinsemo chiri bakogenda barebuya. Tuko hapa kwa kuhakikisha kwamba tunawafikia, tunaangalia mambo yenye inahusiana na Traffic Act na NTSA Act kwa jumla. Hii ni msimu wa Krismasi, ni msimu wa watu kutembeleana, wapenda nao, na tunafanya kazi yetu kulingana na sheria, na pia tungeomba madereva wetu na wasafiri kwa jumla wakoe waangalifu. Sasa ninaenda Nairobi napata nimefungiwa. Sijui shida ni gani. Ni sisi tumekoza, ni driver amekoza, nafaa kufika Nairobi naenda kasi kesho. Tafanya aje? Umekaa kwa muda gani? Nimekaa almost 1 hour. Nashindwa shida ni gani inaendelea huku. Na gari ya Nyamira sijaiona ikiwa na shida, lakini leo nimepata na simekaliwa. Hatujui chenye kinaendelea huku. Na driver wako driver wako na amesema ajui chenye kinaendelea, nasema management iangalie. Sasa sisi na sisi management na sisi tunaingilia wapi?
Yeye management wanafaa kujipanga mapema. Napata sisi huku ndio tumekadiwa. Na kesho tunafaa kuingia kazi. Tukoskabuse wana mwancho murigera tukoswase siasa na bono murai wiki Amayia DAP nigo bona esokire na korokana komochia oburai bwense ya Kenya nse yoburai bwayo murai bwense William Ruto hase sabari ayo kurigia kwene kya monchoria ya magendro na kone kense ya Kenya nkobere buna eri ya Singapore sobono mwishimo wa Marwa hae sokire na goteba emirobire yo nigo etariyo komokonya mwananchi na bego kwene kiuchumi yense ya Kenya okino. Tulipopiga kura tuliambiwa shinda ilikuwa wale walikuwa yule alikuwa tunabandilisha tuweke yule karibu na maskini, hata ikapewa jina naitwa nini Hasla, na tukaambiwa philosophy ya Hasla ni bottom up, tituanze chini tukienda wapi, kama vile ile serikali hiyo mnaambiwa ya Singapore. Prime Minister wao alikuwa anaitwa Lee Kuan Yew, yule alianza Singapore. Aliweka ndani ministers wake wale walikuwa wezi. Sasa unaambia watu wapeleka Singapore na kwa serikali yako ni uporaji tu imenjaa. Kwani unawapeleka wakiwa juu ya wheelbarrow? Bwana Ruto alisema nyuma ya siku 100 akiweka Biblia chini analeta mashine mpya hapa Nzoia. Alisema hakusema? Alisema nyuma ya siku 100 atalipa wakulima wote walioleta miwa Nzoia. Akasema wafanyikazi wote watalipwa. Alisema hakusema? Si mnaumia kama Wakenya wengine? Alisema kina mama, haswa mama mboga, atawainua watoke chini, bottom waenda wapi? Up. Ile sasa imeongezeka, ile imeenda juu ni ushuru. Tutikarita sengane yo mwanchumo rigereria umurai wiki Amayia Safina Party mwishimiwa Jimmy Wanjigi na raniga rokandre komocha hemirobirio yo murai bwense kwene kya gwikirania hamagendro bnenseri ya Singapore asa mochiri umurai bwa serikali ya Kenya kwanza sogotaikirania chira chiri ya yeretaba Kenya kero yari gosoa bisu mwaka bwechirubere 20 na ibere ichitaraikirana gwikira boniga asate abire nigo umurai bwense William Ruto abwente kobeka hemirobirio yo kuraikirania chira cha Chonsi hatarabeka hamarorande ayara chekwene kya mubekira hegurube umwananchi asokure bango. I want to ask my president, because he's our president and he did a very good job. Let's give him a clap. He contributed a lot of money for this cathedral. He has started an agenda which is very good. He has brought what is called agenda politics. Agenda politics. Yani, the politics of the issues of each and every one of us. Na anasema in the future tutaona first world, si ndio? And those are good dreams. In the future tutaona Singapore, very good dreams. The other day alisema kuna wengine hata barabara zao kwa kwenda nyumbani, angalia kwa internet 1 2 3 4 5. Today when I was coming here, when I was Googling all these numbers, Nika Google the promises, and Deputy Governor, you know you are part of that government. Nika Google the promises ya Kenya Kwanza government in 2022. There are 259. Now, if you Google, you'll find a site called Mzalendo Tracker. 259. Of those promises, only 19 have been done. Wanasema that is an equivalent of 7%. Mmeshika hiyo? Now governor, deputy governor, kwa sababu wewe hiyo ni serikali yenu. You have 598 days left to the general election of 2027. Before you start telling us mambo ya Singapore na sijui first world, simuanushe hii kitu from 7% even to 20%, then you start telling us about another future. Mancho murigaria tokiromo tumokoma kega se studio ya kabere to skara singe jonkorenanda sensemo ya kabere to gandrogo semya manga semesa ya Amayia kurwen soko Ensa Eyemo wot kobwale.
Iyi ni Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Toka baracisa amatuko emetienyi nawe kaboni gato ikiro mutienyi oikomina kabere umutienyi toko batogo chengera Christmas nabo igokuywareganya umwaka moya o 2026 mwancho murigera rero ko bawo korya ebintu byo koragera chinga kinchesu guku inyora ngabo igo January neko ganyete Inchebu na Caroline Mausakuru asegetese ni Ensoko TV nigo nakoganere a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Omukubyo neritwo abayigenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Ensoko TV tochikumirana ikeraritwo rya Jumapili jakera chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyari komotogia munguru naboigo komoterera nanche Deana Ndemo imegata seni Ensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Obulimira bwesiro yobunda bwense kulende talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwa egwa megerio chisemi nobosemia egrio obulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ngombe bune yengiya gaya konyana eyisimegete ndera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyona nganya kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe tosemogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere chamurago ba weka chinsa isato asomuro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomuro bere oberemi nobotugi ime Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Kengele zasikika mbinguni zinalia. Sema magusi mwensi pia sima mitokori chinkongo chonsi pichense tokobatenga mwensi pikongo baganelia Christmas ekia amono mwakomo yekurega asigeta seni kya wanchitena mbe mo Ensoko TV nyoranga gaiga no konyora obwari bwensipi kubate bari mwensipi mubwate kalia kanda gasini obwate sangano yomino yokonya sae nerebye ko corona and nerebye ka okwerenelia. I wish you a Merry Christmas and a productive Happy New Year. Kurwa sebiguruma cyane asogosemere kugutuka ingaki abande bagucingire ngerya yebigeri byabo abande nebirero no kwengerecha bali amani tuwatani kiyobole miyobe myake menge abakachironi etwa imogeti tukaira abani chisukuru tosemere tinga konyotore be bonasi tuakane pamito chironi asoboro bogwa kanwengeria enke anyago bima chai no ego chaga iga ya umorunse iga bali baniga etobwa to boraiti buokoria so bimere chai ya ito osotogore baminto tuatale kremi yake menge ngaki na sike kemerikirikiria gekorente ngeria etabwekaine mabara iji factory echi no boy p ayo baby mo toma yeti boy bono sabu kie mo dai ko ngirana o ba edo mo ima njotale ni director o boy vi vota tenere tima ni dara ni director go mo jabande ba bitoro mubu toma edo boy nyorali chiburyaya kurwa somurikito Innocento Nyango ime yomurobelyo bw'amatabere n'enkoro y'obururu kitariki 22
cy'umutinyo yo 12 bo mwaka oyo bw'ikiri 2025 ime y'Ensoko TV oboroso bw'omuguse. Togosoa asemeyega Yesu kuna boigo omwaka moya abagendya bafara nigo tokubabolia mobe maiso ase esugukweyega korwa semesa yamangana maya na nche Frida Kergo nigo tokubaganiria esugukwengia na boigo omwaka omuya. Dad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año. Bieke mo mancho marigalea kwa Ensoko TV kwa beiro mwege no asitore kwa nyaka bako gusangama na intwe gesato agachagete gitseni gen Ensoko TV. Twabeiro to koretera mangana magia nabo igemero bere ayo kogokya goseme nabo yo kumanya chinsa na 25 na bere wiki. Chinga kechiga chemeya Yesu guku no to kwaneria otware esu kwengia nabono egrato gotambuka ocho mwaka 2026 nigo to kwaneria omwako mu yabo murembe na masine. Chini kongoro kwa petrol machine. Abakuru nigo bakubinera iga abange mbaya muna baliete kyane nkaigwa bururu igonaki amaboka amange nabagokeani emiremo ko nugwakana gukungusa naigwa bube ekero bakuria mbururu ekiagera ekibaroisya mugundu tikirama Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Nchumo rigereria hasensemega yakabere mesemo yakuru Ensoko Ensa Eyemo Mbemana soko gendra gusangana into na bono toguska abosio to gendra go kumanyaso yokabero mugavana we county ya Machakos Mheshimiwa Johnston Mudhama isokire na kunyara kobaka go kwandro kukanyo kukororo kwa babata ni kuruase ensemeyo ya bokamba ngocha baramo kweroberia bosio bobachore bono mwaka bwe chirubere 25 na ebera sarro kandre komocha ensemeya yo kwamere serikali asate abire ni gobono ekumubwaterania umuske Steven Kalonzo Musyoka senchera etaringia asagendere kuboria barai na bananchi kuruase ensemeyo kokoboka serikali ya bono eligo chia kwa enyorera amagendro. Nyinyi mnasikia hawa viongozi hapa wakisema fulani amesema kiti chetu, fulani amesema kiti chetu. Ndugu zanguni na dada zanguni, waacheni niwaambie, yule mtu anatamka haya maneno aliingia ndani ya serikali ya Ruto, akajaribu kutoa Ruto, akashindwa. Mtuzi akampika teke, akaenda nje, sasa anatafuta mbinu nyingine ya kumtoa Ruto. Na shida ni hii, baada ya yeye kuangalia na kuona hawezi kutoa Ruto, sasa sikia nikwambie na ninarudia, baada ya yeye kuangalia na kuona hawezi kutoa Ruto, ametafuta kafara sadaka ambaye anataka kumleta ashindwe na Ruto ndio yeye apone apite, angojee 2032. Mimi nawaambia huyu jamaa wetu na dini anatolewa kafara ili akutane na Ruto, Ruto amwangushe ndio mwenye kumpeleka mbele 2032, aje kwa hii jamii awaambie 2027 nilisaidia mtu wenu akufaulu, sasa nipatieni kura. Na ndio sababu mimi ninamuona akiwa 18 na mimi namwambia, wanaye na mtume utachenga wengine, lakini ukifika kwangu upiti na hiyo mboli, nitapita na wewe.
Toska bosio mwanchu murigari ya soroboti ronde mwaziri homonene aiga Kenya Mheshimiwa Musalia Mudavadi nigoritko riarero hanyara koba kago ikirana ase enka ya Mheshimiwa Cyrus Jirongo onyara koba kago siria hobogima bwa ya somo basoka no mobe bwe para niga ikirana ase enka ya aiga sumuchi o Nairobi une nchire moyo kurwa engora ase nchire bene uchi ase amate aye yo ya tigaire chinga kechiga chobo kendu asagendreire kuba kwaspo asagendreire kukwandra oko eroberi okukora rogwe serikali gochokone kebuno Mheshimiwa Cyrus Jirongo na chikwegwa eribagari okwenekia amatangaye amaya nigo aikirana ase enkeyo na kuomerana n'abarugi baye nyagosira Cyrus Jirongo batatu egati ya abana baye nabo igonyara koba gakwerwa emiroberi yagendrire kwenekiwa goikera boniga Mheshimiwa Cyrus Jirongo nigarachi kwenigwa ase enkayaye ase rituko rirache koba rikurarigwa bwango iga amoni amate aye nabo igo bari batendrete emiroberio yokogendria okwenigwa kwae. Yeah, really feel sad about it. Yeah. That God will take care of it. And what I know Cyrus would do for his friend. Yes. But otherwise, we thank you very, very much. His Excellency the President was here. Is that if you can... Toska bosio mwancho murigaria mwaziri otenerete keganche kenene aiga Kenya Mheshimiwa John Badi niga bwatokire ujumbe gochia saba Kenya chinga kechiga chego chengero moyiga bwese gukuna bego kwariga ni mwako muyabwe chirubere merongebere na etano noyomo hasa kwaniro kone okororo gukwirenda chinga kechiga nabego kwane kya unanko gendra bare komenya senchire ngia nemerobere yabo andonsi asibare bunenchire moyo kwagacha na korendensi ya Kenya Mheshimiwa Mbadi niga kwanire sekta yaye ye ekeganche kenna sate abiri nagendate kobeka emeroberio ane mone serikali negente kwebeka senchire ngia kone kya buna uchumi yensi ya Kenya ne chiko gendra hokoria buya kero ense ye irache gotambuko mwako muya wechirubere merongebere netano noyomo. So fellow Kenyans, as we gather with our families and loved ones during this Christmas season and holidays, we are reminded that the greatest gifts are not material gifts. This is a period of hope, this is a period of compassion, and it is a period of togetherness, coming together. We have faced a lot of challenges in the course of the year, but this reassures us that we are a resilient people, that we are a country which is committed, that from all villages we have been working together as a country, and we have upheld the fabrics, the social fabric of this country. I know, and it is my belief, that when we stand together, when we move forward together, then we will achieve a lot together. And this Christmas holiday is another period of reflection. We need now to step back a bit and ask ourselves, what is it that we were not able to achieve in 2025, which going to 2026 we may achieve in a better way. As we do all this, we must remember that this is also the period where we lose the majority of Kenyans on our roads. I would appeal to all motorists to take care, be careful, drive with caution and care so that we can protect lives. Let's not be exhausted in our driving. Let's make sure that we maintain our sanity during this period. As we move to 2026, it is my hope that it will be a better year for Kenya, even as we move towards 2027 election. From the National Treasury perspective, we will do what it takes to help even now move our economy forward. We have stabilized it. Now what we need to do is just to give it a leap, give it a jump to move to the next level. Thank you very much. I wish you a Merry Christmas and a happy 2026. Thank you. Mancho murigaria no to ikira omwerio hasemesa ya mayakuru ensoko ensa ya maso tukobega biamona sogo sanga na intwe na ndege koroga chinsa isato ntochikomera na gato sange ayega negati ya yande amange konende ntara kora bari babe teba kubwateria emeroberio heyagendrete na nemone mesa ya mayakuru ensoko ensa Eyemo Blessed Jaden negati ya bande bari babwaterero mwanchu murigaria gendra gutwaro murigario byabwe emeroberio gendreta sembeo
Gekoroga chinsa isato nchikore na gaiga tosange na ndenkuru kwa Clinton Ondigi aseri bagari ya Felistas Kabendi Joshua Nyauma na boigo Brana Chaka bane kiama regune chibi chango chara senchirengia ndakutoro borgerobyo.